Assalamualaikum téléspectateurs Jama TV min yuri ke on goto kala inde mum ettode mum kala ko waɗa wonide aduna Allah. My life is everything baby. Cause we start this to empty. Oh baby. Bébé d'amour. Merci beaucoup men yuri ke kala ko waɗa wonide aduna Allah men salmini on bawde men landiti tana wala mo en tout cas minen tana wala ga ko wele mo lana ko men hebata fendir golle mon e sa be si fano woyno e ka hani ɗon no gandi honto ko Jama TV télévision manduɗa télévision manduɗa oui c'est comme ça la wadde échauffement sa waɗi échauffement pare no moƴƴi voilà Jama on anda voilà merci beaucoup en tout cas ɗo gandi télévision Jama TV télévision manduɗa ko télévision Jama ɓawde anduɗa ko télévision manduɗa ko on min ƴetti min waɗi télévision Jama mbeɗa wawno e ƴettude télévision min inna ko télévision Jama ha paara min inna télévision kaari kono min inni ko télévision Jama ha paari min watti ɗon inde nden fi seede komin takon kongol ko seede min inniri télévision Jama TV donc haray télé ko fi africain ɓe fof fi guiné fof ala pour le soso baake domalantoma en tout cas kala ko waɗo wonde min hiwrike o min salmini toute la communauté guiné wontirɓe partout no daara men so wontirɓe kasi région ɓe salminama wontirɓe Gambie wontirɓe Côte d'Ivoire wontirɓe Guiné wontirɓe Angola wontirɓe Tunisie wontirɓe Maroc wontirɓe Algérie wontirɓe partout no daara men wontirɓe Gabon wontirɓe Angola simin linti min farje simin linti min farjata ko woni min yawata gaynugol donc ɗo gandi ko ɗon tumi rewata min hiwro wontirɓe ko diaspora ɓen kamɓe kadi wejitaka wontirɓe France wontirɓe Italie wontirɓe Angleterre wontirɓe Suisse wontirɓe Russie wontirɓe Danemark simi wi ɗon ɗo mi hiwrade ɓeɓe anduɗa kala ko yiɗa ko sabu watuna ko sabu lakata ko sabu ɓeɓe anduɗa somi darike lan haala kam no yaltude maɗum lan dari lan amalan leƴo no yiide lan ko barikalla mabɓe won équipe technique Jama TV mi hiwrike on anduɗa woni musidɓe bandiraɓe ha pular naaɓe mi salmina Mbaye mi salminamo fotawna seeɗa mi hiwro omo anduɗa woni ko wuuri ka caméra mo anduɗa kanko woni ñoƴƴude bouton so woni seeɗa o yi clip naati ko kanko woni natude clip aji ni si goɗɗo noddiɗo décrocha ko kanko si tawi goɗɗo noddiɗo ha ronki décrochaka si tawi ɗam ari plainte andu ko wuuri dowaɗa jonde plainte on par ce que ko kanko dowa nadugol Jama on ɗo donc o weltanama fotawna seeɗa golle ɗen silabama aray ko barkele makko en tout cas si ɓurini seeɗa kadi mi wurtay ligne om ka wawmi noddugol ko anduɗa woni ko 78 116 82 38 ko ɗon tumi rewata mi inna on bienvenue gonga pottoɓen ka pular min inna on saɗi mon ko toli ka anduɗa woni ka émission mon sabbo hirande émission sabbo hirande no waɗa tous les mardi à partir de 20h ha 21h ɗo wonde hombo min payko mon ko DJ Bass mawɗo futti minna ɓe takko seeɗa o jeela nebbantude ino manki guejeɗi ɗuɗa ko si hawtama si wawa yonde donc ɗo gandi si o heure ɗo yoni ɗo gandi haray heure mo ƴoƴoni heure mo anduɗa kon jiɓɓen habbi heure mo anduɗa kon mawɓen wattaniɗa heure mo anduɗa kon sukaɓe yiiɗi heure mo anduɗa kon ninata min babiraɓe min ɓe anduɗa ɓe jotto ɓe daara min ɓe welto donc ɓe weltanama fotona seeɗa donc ɗo gandi simi yewti weelay ɓay koma weela si ɓurini seeɗa min ni on ɓe uttane o ligne o wawa natugol noddon men ganduɗa woni ko 78 116 82 38 mais avant ɗum e yahay daren Allah windaran lettre la winlan jonna lettre manduɗa lan duwamo naɓude nokku goo donc on lettre ɗon ko hombo woni ko joni on lettre e yaada e rési e hendare o manduɗa woni petit yero wo ko lettre guiɗo joni joni arten ka plateau men sabbo hirade e wuuri ñoƴƴi bouton
en tout cas ko non tumi rewata mi hiro kala wonde mi data o saydo siburini seeda mi anditi non mi uttay liño waw mi noddugol ndesan petit yero o famude famude ndesan fi pay ko won ben darde be ngara be anda petit yero ko kanko yimi monana ngare ande monana yo monana ande monana yo ndesan merci beaucoup meltani ke kala wonde mi data en tout cas ko non tumi rewata mi ya kanduda woni to e Grand Dakar mi salmino manda woni Rabiatou Diallo depuis to e Grand Dakar am so dollar merci beaucoup mi hurike mon frona sedo merci mi hurike kala wonde men darde ndesan way mi hurike kala wonde men darde o saydo ndesan mais hanki te spectateur be Jama TV be hanki buy danaki hanki buy odon danaki kono be no don darde ben kadi buy danaki ye hanki émission warnodo do non c'est pas grave parce que il andi Afrique wela halgo haalay ɗo joni ɓeyinna mawɗo futti ɗum ko honno rewi SL ɗum rewamo ko fiyanuma haala probléme ji jam mawɗo futti mo mari émission yo kippo émission makko mi hanki min komi arta jamati komi arta ɗo joni komi arta ga lawol lammijo layne hare ɓe bonnanali wuuri ɗi matériel ji makko est ce que ɓe pirali to merci beaucoup en tout cas mi weltanike kala wono men darde mi parte oɗo nete petit yero wo ko lettre guiɗo merci beaucoup ndesan ɗum ɗo annitina elan ko woɗɗi ndesan mi annitina o ñande go mi haali ɗo histoire goto woni waaji o mo anduɗa ko maçon jo gollidaynoɗe patron makko waaji mo gollida e patron makko tampinaymo patron makko gollinaymo ha para yoɓatamo ko ɗuuɗi joni noon o yeehi ha ko anduɗa o monike o falama accitude golle ɗen kono ala feere par ce que ɓe neɓidi ko patron makko ɗandi tunga sa neɓide patron ma acciti ɓe innayi pay kunkum joni ɓay mi jannima o fuɗɗike wawde joni o layla yawre ko ɗum o salino ko ɗum haɗi o accita on sayi ɗon Allah ko watta ko ñande ko ɓe heeɓi sañce tawi ko immeuble mo anduɗa ko 10e étage ɓayɓe ari ka ɓe dawi golle ka 10e mahugol on immeuble gollugol ka on immeuble 10e étage ɗon patron makko e yiɗugol mum ko yiyon mbi patron makko ari ha ka 2e étage inni kañum ko ɗo woni gollude yo apprenti jo makko on kañum yaw ka 10e étage paygungu yeehi ka 10e étage paygungu no mahude dow no honente no rahu no mahude dow dal no gollude dow 10e étage payko woni patron makko no 2e étage mi andite noon paygungu ko kun dawata ko mone kun dawidi par ce que kun gayni hutagol patron makko o gayni noon seytinande patron makko kanko harimo programme no si tawi patron makko accali o si changeali jikku mum o woni patron makko gollinaymo yoɓatamo jonnatamo e fursuni ena o accitayi kanko haade ɗen balle ko ɗum o programme kono o tagaɗo waɗa programme Allah waɗa programme mum ɓay fuɗike gollude 10e étage patron makko no ka 2e mo mawde min ni on o haɗi waɗno programme si ɗe balɗe ɗo accitayi golle ɗen kono Allah no waɗi programme go e nder ko mata kon o motti o yani ɓay o mottike o yuri ka 10e étage mo yani kono mi anniti noon aɗa mo yude ka 10e étage ha no memita leydi ndin noon o yuri ka 10e étage mo hewti ka 9e étage o wi ka 9e étage mo hewti ka 8e étage o wi ka 8e étage mo ari ka 7e étage o wi ka 7e mo arde ka 5e ha joni ko fiyanu o memalta o lendi o wi ka 5e mo ari ka 4e o wi ka 4e o ari ka 3e o ari ka 3e o wi ka 3e o ari ka 2e ɓay hewti ka 2e hakkunde iwgol dow yana hakkille makko joni anditinimo ene kanko mo falno accitugol golle o falnoma accitude neeɓi o inni kanko o wawata e nder hakkude ni ko wewata ɗon o miiji ɗum ɗon fof hakkude ko wewata ɗon o miiji kanko hene mo falno accitugol golle hene ni ka fokkiti ɗo mo fokkiti yanugol to mo andi pellet o maaye 10e étage sa wi ɗo gayani pellet fof no andi a maaye ko hakkude ɗum o miiji o inni kanko o wawata iwde hakkude ɗon tawi o wawata iwde ɗon o yana hara o halnali patron makko dernier mot koko ɓeynata dernier mot ndesan ndesan ɗon andi dernier mot animateur ɓen no andi dernier mot wuuri no andi ko ɓeynata kon dernier mot par ce que si a wadde interviewé artiste jo o yewti ha paari alandikemo carrière makko on si émission no gasde a yiyayi dj ɓenenama e joni noon ko ɗum dernier mot ma on dernier mot ndesan somi haali ɗum ɗo buyinnayi lan pay ko wari wadde ko watti waɗgol émission joni jama ɓay fuɗɗike sifude joni ko fuɗɗike haalde ko wona gonga mi haal noon Tiken Jah Fakoly artiste jo mo honnaɗo artiste jo international
min mi anditi noon Tiken Jah Fakoly fiwondu mi inni ko artijo international ko artijo moranaɗo musique mo yimmuno ɓawɗo musique ko winata ɗon wonente mon pays va mal mon pays va mal da mon pays va mal mon pays va mal da fiwondu mi inni seede ko artijo molanaɗo gila o yimi mon pays va mal musique o neeɓi kono son daari o winata mon pays va mal tararara Africa va mal mon pays va mal tararara on musique neeɓi ko yimimo hari ko pays ji seeɗa woni mal on sa yari ko Rwanda wonno e guerre on sa yi ko pays ji seeɗaji wonno e guerre Afrique mais nini so yi ko woni feƴƴude actualité ko woni feƴƴude wona ko feƴƴi Guinée kon Allah hinno feƴƴimɓe ɓen no jeunesse Guinée wona warirede e manifestation ji yimɓe no ware donc o gande wawi mo musique on ko o mo yimuno neeɓi mon pays va mal wawi wasi ko joni o yimimo ma ɗum sens mum on ko joni woni e ɗumannade faame ɗon dal onon ko ɗum ini Tiken Jah Fakoly ko artiste molnaɗo kono Tiken Jah Fakoly mi annitina on seede dernier mo no woodi Tiken Jah Fakoly bawe makko nawnuno père makko père Tiken Jah Fakoly nawnuno père makko ɓay nawni tawi on sahay ko sahay ngulendi min ni on ko on année mi yejjiti année on kono on année hendu wonno ɗuuɗa ko on année moɓe keeɗe ventilateur on année hendu ɗuuɗa hendu ari ala ngulendi ndin ko 46 degré ko même année mo annduɗa woni suumay on tawi buy hoorali yerhoɓe ɓen ko 10 jours 15 jours ɓe hewruno lewru yalti par ce que hakke ma ko ngulen ndin tampinno jama on tawi ɓe wata horde 30 jours hakke ma ko ngulen ndin ɗuɗuno kon ko hon sayi baɓen Tiken Jah Fakoly nuli Tiken Jah Fakoly yo Tiken Jah Fakoly onente yo sodanmo comprimé par ce que mo nawni bawe makko noon tampi nawnaren tampinimo et puis Tiken Jah Fakoly mi annitina on kaɓe wonno ɗon ari namarɓe bawe makko ka woni ɗon ala onente sunnu no wuli ventilo ala min noon ko gani ɗo ventilo kéréa ko après ko ɓe feƴƴini ngulenni no tampini ɓe on tuma Tiken Jah Fakoly yeehi sodoyi ɗuma comprimé on ari joni takko bawe mum joni nawnani tampini addo bawe makko no feƴƴinde bawe makko ko non sakkiti wigol bawe makko sakkiti inugol tawi nawnani tampini ɓe et puis ngullenni no tampini ɓe bawe maɓɓe no innude iɗa andi tun goɗɗo si no wodi kaw fewnoto nawnare si o haalay kono konngol ngol laaɓata ko on sayi bawe makko towni junngo tawi ko dernier mot mon bawe makko wonno haalde dernier mot mum aɗa o feƴƴina bawe maɓɓe sappi fenêtre on ɓe bawi Tiken Jah Fakoly sappike fenêtre on Tiken Jah Fakoly ini baɓen ko honɗum ko haala maɓɓe kankono onon o nanta kan haala ko ɗum waɗi mi haala e pulat bawe makko ɓay sappike fenêtre on baɓen Tiken Jah Fakoly sappike fenêtre on ko konngol sakkitingol ngol minnuma dernier konngol sakkitingol ngol ɓe woni haalde ɓayɓe sappike Tiken Jah Fakoly ini ɓe ko honɗum ɓe waɗi ni tum Tiken Jah Fakoly daari koɓe sappi kon hayni ɓe sappi fenêtre on ndesan hari ɓe ndesan ɓe nawni ha ɓe hewti koɓe feƴƴinta ɗum ndesan si tawno ɗuuɗa haala no ɗon ɓe innayno si ɓe feƴƴini ha pare o nana ɓe inna moɓɓe koɓe feƴƴinta mi yiɓe sappo fenêtre on hana ajara ko ɗon naatiri no na ɗum ɓayɓe sappike fenêtre on Tiken Jah Fakoly inni ko on ɗum ɓe waɗini Tiken Jah Fakoly daari fenêtre on tuma ɓe inni kono ɗon andi min lancelli min la wa innude ouvrez les fenêtres siko min ɗum kono kamɓe ɓe nawni ɓe inni ouvrez on tuma ko romɓe rewi ɓe feƴƴini ɓe feƴƴini noon ko ɗum waɗi ndesan Tiken Jah Fakoly inni ko ma ngol konngol ɗon ko ma Tiken Jah no ɓa innani ɗum ɗon on sayi inni ko mawɓe wona mere mawɓe sappani fenêtre on tuma feƴƴini ɗum heddi ka hakkille Tiken Jah Fakoly ha no yimi tan ha woni grande artiste grand astafullah ko debbo woni grande kanko ko garang ɗum o woni grand artiste kanko inni ko bawi makko sappori fenêtre aɗa feƴƴinde ɗum ɗon namere ko on sayi guereji ɗi wanno robeɓe ɓe natuno e pays tawi ɓen wonɓe ka pays ɓe tampi ha ɓe farama yaltude on pays ɓe yaha e pays goo tawi on pays ɗon ɓen wonɓe ka pays ɗon
arnoɓe américain ɓe arnoɓe défendugol onente on pays ɗon no fermi frontiére ji ni fi wata ɓeya naato sakkoro ɓeɓe ɓe natora e mum tigui jafakoli kon situation yi ɓe noon ɓe rebelle ɓe no tampini ɓe ka pays maɓɓe ɓe dogguɓe fi yaltugol pays on portoɓe no dari ka frontiére inni ɓe natata ɓe tigui jafakoli yi ɗum ɗon o manti babe makko o manti o hatti wadde o manti oni he babe an moko bajo noon ko ɓeynata kon payku jotto ɗo payku ƴawa dow leggal yiyata ko arata tike onente moko ba walo ko waali yiya ko woɗɗi tike jafakol no sikka ko ɗum awa bawe makko ko ɗum yi tike jafakoli on tuma o yi ɗum ɗon enni jakana mere babe on ko ɗum wonno ɗumana ko enete ouvre jaga ko fi ɓe ko ɗum ɗo yino ɗum ko arayay woni o pays ɗo waɗayay guerre ha ɓe araya kanduɗa ɓe ara ɓe pays on ɓe umɓe ka pays faale wadde évacuation faale dogugol yalta ɓe forma frontiére o porto ɓe daroɗo inna ɓe natta ɓe yaltata pays on ɓe natta tiguen jafakoli ko ɗum addi ha tiguen jafakoli yeehi studio fuɗɗi foppunandi musique makko on kaynata ouvrez les frontières ouvrez les frontières ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Tiguen jafakoli ɓe yimi ɗum ɗon ha Paris kono mi anditina on min komi andi mum ko tiguen jafakoli se trompe gonga ɓe tiguen jafakoli bawi makko na ouvrez frontière wonnomo inde ɓay sappike fenêtre o ammo sappike fenêtre waɗini wa añinna ko fi frontiére goɗɗum goni har ko fenêtre bawi makko ɓay sappike fenêtre o bawi makko ko wonnum fanno haalde ka dernier mot bawi makko sappi fenêtre on tawi nguleni no tampini ɓe tawi ɓe tika ɓe fayta ɓe tika ɓe feƴƴinta ɗon koɓe timmata ɗon otuma bawi makko faala inde tiguen jafakoli ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres kono ɗon andi rek ndesan ɓe genta konngol ngol ɓe inni toon ouvrez ɗum ɓe feƴƴini merci ko ɗum waɗi min mo beno mari dernier mot joni on maçonjo iwroynoɗo 10e étage o iwrnoɗo 10e étage no yanude min noon o iwi 9e 7e 8e 6e 5e 4e 3e ha ari ko 2e no woodi ko maranno patron makko ka ɓerde monnaie et puis mo famno démissionnude accita golle ɗen ɓe ari ha ko 2e mo tawi o wawata muñade kanko o yanirani o haalnali patron makko ko faala haalande patron makko kon ko ari ha ko 2e mo fokkiti yanugol o noddi patron makko maître makko ɓaynani maître makko iti mo nam o inni maître makko mo fokkiti yanugol de ma igol o mi jango mi dawata golle merci beaucoup en tout cas mi weltani ke kala wonɗo men dade wonɓe ka page Facebook ɓe winde commentaire ji mo waɗon partagé merci beaucoup sista si merci beaucoup a weltanama fota wona seeɗa merci beaucoup mi yi commentaire o vraiment merci mi weltani kema en tout cas kala wonɗo men dade mi weltani kema donc komi gayna haalde kon on mo anduɗa on patron jo mo anduɗa apprenti jo makko waɗi ɗum ɓe apprenti jo makko heeɓi on situation iwri ka 10e étage yani kanko ɗum ngalɗinnomo ha o nawni ɓay o nawni ɓay o nawni o naɓa nokkeɗe ɗin fof pour yo ñawde tawi ɗum tawi dal kanko koko yiɗon patron apprenti jo makko iwri 10e étage yani maayi ɗum ɗon naati ka hakkille makko waɗimo traumatisé addanimo nawnare hakkille joni ɓe naɓimo nokkeɗe ɗin fof pour yo ndikku ko Allah watta kon ɓe naɓimo e karamakoɓe ɓe naɓi patron ɓe naɓi garan jon ka patron karamakojon ñawni ɓe ñawni garan jon ha o ndikki ɓay karamakojo ñawni mo ha o ndikki karamakojo inni wallaymo kadi o yiltito e situation mo wonno situation normal ɓay ñawdi ka ha o ndikki seede fi an darugol si tawi o ndikki fi darugol si tawi on o ndikki ɓe landimo ko honɗum falaɗa ñawda goɗɗo marɗo nawnare hakkille landoɗamo ko honɗum o falaɗa ɗum ɗon ɗandi ko testugol so tawi o ndikkima so ndikkani ɓay ɓe inni landikema ko honɗum o faala o inni kanko ko yaadu leyde porte o faala ɓeni oɗo ndikki yaɗum mo ndikkayno ta fi leyde porte oɗo ndikki ɓay inni ko yaadu leyde porte joni ɓay ñawnama ha o ndikki o inni ko yaadu leyde porte o faala karama ko jo wallimo waɗanimo duwaji ɗumaji jokki ko jokkete kon ha o hewti leyɗe porte
kono mi anditino on adomo yaade leyɗe porte aɗa patron jonno wallu karama kojo no wallude mo ɓe wallu yewtuno condition karama kojo innimo si a hewti leyɗe porte si a woni toon 2 ans ha heeɓi kaydi a fuɗɗike gollude a yoɓaylan 1 million oyni awa way oyni awa min naɓelan tum ɓaya hewtoyi o yoɓa hewtoyi leyɗe porte o woni tan 2 ans karama ko nanalimo o woni 3 ans karama kojo joni si noddimo o décrochata o woni 4 ans o change yon numéro mo anduɗa ko on karama kojo won wallunoɗomo ha yeehi o joguiti ɓay woniri noon annebi seeɗa karama kojon ƴetti numéro go numéro mo anduɗa kanko o anda karama kojo noddirimo numéro ɓay karama kojo noddirimo numéro ɗon o décrochi par ce que o anda ko hombo noddimo o décrochi o fuɗi yewdude karama kojon alo ko hombo karama ko joguinimo ko min karama ko kaari o innimo mi anditalimo o inni ta fetinkinno komi walluma yawɗa leyɗe porte ko ɗum haalduno ɗen na en haalduno si a hewti tun sa waɗi toon 2 ans a heeɓi kaydi tun a yoɓaylam 1 million joni an ko no wawita yaade gila ɗum lannontama ala lange découragade konno ɗum wawata waɗide ɗum iɗa andi an ka dugula o fuɗinde no karama koyen to wi ɗum karama koyen mi anditi noon joni o woni leyɗe porte 5 ans o nani porte changi joni no karama koyen no c'est que karama koyen no c'est que situation le situation karama kojo innimo he min goy komi ko arenoɗa ko an ka feetuɗo min ñawduma ha dikkuɗa seeɗa leyɗe porte ɗa bolcanammi français je oyni no c'est que no karama ko ton haali ɗum no ko allah no a faami ko allah hoddiri yaare noon ko allah hoddiri mi ñawda e lang ha naɓola leyɗe porte wallolam ya leyɗe porte kono mi yoɓayon karama ko joyinimo non mi innali ko allah mi andi ko allah hoddiri kono kala ko allah hoddiri rewna e goɗɗo koye min o rewni halduɗen kon ha paari on tuma noon karama ko jom kuppi innimo joni janggo e midi noddan téléphone o inni awa ɓay woniri noon janggo mum bimbi e midi yoni midi pile waji on tawi téléphone makko ngala crédit ka o noddira karama ko jom o inni yo yaw e télécentre o nodda karama ko jom waji on ɓay yehi ka télécentre naati ka télécentre ƴetti composé numéro karama koɓɓen noddi karama koɓɓen téléphone maɓɓon soni karama koɓɓen décrochi kamɓe woni haalde karama koɓe wi allo kombo o innimo ko min kaari karama ko inni lan sikkude a sa noddata o inni non mi nodday on karama ko mi nodday on on andi min komi neɗɗo konngol karama ko inniɓe joni haala ka naaya ɗuuɗu joni en haalduno ko haalde ɗen kon somi ñawdima ha nikki mi naɓete leyɗe porte wallete ha yaaha leyɗe porte sa hewti a woni ten 2 ans heeɓi kaydi a fotiki gollude a yoɓaylan 1 million joni noon mi faala ya envoyé nam mbuɗɗin wajo fuɗinde non c'est que on dirait que le travail golle ɗen ga minen leydi portugal ɗum c'est pas facile min finay bimmi law min ƴawa ka métro je janggo ngol no tampina men kono golle ɗen komin sa lewru sa heɓama 1000 euros ɗum fayda ko les impôts les ɗuma fere ɗuma électricité karama kojo fuɗimo nde karama kojo innimo abbita o mi annitinama iɗa andi ko arenoɗa ka an ka feetuɗo a ari ina dikkuɗo hari ɗamar nawnani hakkil ka ko min ñawduma ha dikkuɗa mi walluma ha hewɗa leyɗe porte a wawata mantanade français je mi yoɓan mbuɗi an ɗin ɓay karama ko joguinnimo ɗum mettimo karama ko jon ko annittinimo kon an ko won ko arta ɗo hari an sella hakkil ko min ñawduma karama ko jon haalnimo ɗum o yi hoore makko o fuɗɗino monagol way karama ko en onon way mina onon ko hunde wonɗon e ɗumannagol min sa si miɗo faala mi yoɓata on wala ko allah hoddiri mi yahayno leyɗe porto wa hay sinano onon ñawdinmi naɓinmi leyɗe porto goɗɗo wa allah hoddiri rawayno e juuɗe goɗɗo ndesan koɓe guimowo hakkillan yaha e yimowo on ko inata ɗon dugulagerantako ndesan o fuɗɗi yawade karama koɓe ɓeni me he jonnam mbuuɗi an ɗi o fuɗi non mi jonne on kono waɗay doyi mi anditino waaji on no Europe no e télécentre karama ko jon no ɗo e Sénégal waaji on no Europe no e télécentre no yeddude e karama ko jon téléphone way onon koni tu watton ko allah hoddiri si allah hoddirano karama ko buyno ɗo karama ko winde jaabo no ɗo karama ko ɓe kaari no ɗo donc sinano onon wallimi allah rewneno e goɗɗo ko ndesan
fuɗike wolde duguleyagal kala ko ɓe yini mo awa ɓaya fuɗike joni wollude duguleyagal joni gara mo muñike mbuɗi anɗi kono noon andita kala ko yiɗa ko min o fuɗi yinude no kala ko yin no suka kono fa ɗum haala min ko Allah mi hooli ko wona Allah o ko fus ni ena wawanta ala ngal fus ni ena karama ko jon koppiri téléphone mum gon doy wallini wajon kanko mo Europe mo ka télécentre mo haalde o anda karama ko ɓen kuppi ɗuure ala woni seeɗa oni alo tawi ɓe kuppi o wallini téléphone doy ɓay walli téléphone mi anditina wajon no moni ha joni kanko mo moni ha joni mo yermitade ɓe ko ni tu watta ɗumanno ɓe fami kinoni ena min mi hulamo yo antala ngay fus wajon no sonkude e nder ko sonkata kon mo yahorde mo yaltorde télécentre ɗon e nder ko sonkata kon o ƴetti jungo makko ngon o fawi ka damal télécentre mo uditude télécentre on fi yaltugol mo sonkorde way ɓeyno ɗumanni o nangi bafal ngal kono yaltal taw ɓeyno ɗumanni ɓeyno hewi ngarme mo sonkude o uditi bafal ngal o yalti ka télécentre kono mo hucci mo fewtodire télécentre on o ombi bafal télécentre ngal ha joni mo ngermude o yeƴƴitike o hayni yatoje wonde fas mbawɗe no inna fasi mbaw tournal buuni yombol jambagan sika mbaw kër mbay fal desa jaka karama ko ɓen ko ɓe innunomo ɗon kala ko yiiɗa ko min karama ko ɓen artirino mo neeɓi karama koɓɓe kamɓe joni ka téléphone ɗon ɓe artirimo merci beaucoup mi weltanike kala wonno meɗade en tout cas si ɓurini seeɗa mi uttay ɗiño merci bablay weltanama fotowona seeɗa donc wuure yahay to daare mo manduɗa woni artiste jo molnaɗo artiste jo manduɗa ɓe inna yo Allah hinnomo yaafo artiste jo manduɗa ko rappeur jo waɗɗo engagé kanko woni ombo kanko woni Big Diri yehendaren vidéo makko joni arten ka sabbo hirade wuuri ñoƴƴi bouton mi yeeyi kadi ndeysaan merci beaucoup Big Diri yo Allah eynoma yaafo ko artiste jo molnaɗo ndeysaan o yikkini makko mo wattili tije min kadi wattili tije ndeysaan merci beaucoup e yiiɗon o manduɗa woni artiste jo molnaɗo manduɗa kanko kadi nini mo tawa e musique pastoral o minnata musique pastoral tum musique guiné kanko manduɗa woni Kawsen Diallo ndeysaan ɓe artiste ɓe neeɓi Kawsen Diallo ndeysaan jaga andi min haari sila wadde haari sila kontude artiste ɓe min nayno ko honno yinete Sayfon e oɗo honente e oɗo honene King Alaskoing minna e oɗo honente Army Flowing e oɗo honente oɗo Kawsen ko kamɓe mo woni génération jaga Kawsen neeɓi merci beaucoup en tout cas weltanto kala wona meɗare ndesan hayla wonno programme musique rika o ndesan riki musique rika ko inata ɗon henka jande oy henka jande kale konsigomi e yo jiɗiɓe yo acce fayɓe mo jangayo e jande dina kana fay jande l'école wallay jande rewa gorunde ndesan merci beaucoup mi weltani kayo ɗo gandi nini école uditi mi weltano parent d'élève ɓe anduɗa ndesan nini e yi sare nden no way noon gonga ɓe sare nden no yetta Diallo nini piiji ɗi fof no satti kono hatta ndesan ɓe etade fino ɓeygureji mabɓe yaaha janggoya ka l'école inscription ji ɗi o yi no sattiri mais yi kadi koko anduɗa woni fourniture ji ɗi ñande be a sooday fourniture a sooday yahalanna janggo yaha ka musejo innama musejo inna paykun nede janggo payku mako ara inna museo nene ya sodu nangam merci beaucoup haray donc haray ko wakkilare élève ɓe anduɗa wonɓe janggude mais par ce que hangal gandal c'est pas bon hangal gandal moƴƴa ndesan cd mum hangal gandal moƴƴa waji goto meeɗi jawde oto ɓaya jawi ko otowal ngal ne yaade otowal ngal waɗi accident ɓe otowal ngal waɗi accident woodi maayuɓe woodi gañiɓe ɓay woodi maayuɓe woodi gañuɓe sappo pompier ari ndesan ɓay sappo pompier jon ari sappo pompier ari kanko o mayali kono ka otowal woodi maayuɓe woodi gañiɓe beɗesuɓe kanko o mayali wuuri affisanalal numéro on kenen kanko o mayali joni on sappor si ari sappor wattoto teni police wattoto teni sappor atti arde on tuma police ari sappor si accident waɗi mala konnu ko waɗi ko sappor arta yaltina si tawi no woodi benesuɓe sappor ɓe yaltina si tawi no woodi feƴƴimɓe Allah hinno ɓe yaafo sappor ɓe ɓen yaltina waɗa feere commandant sappor pompier jo
o ari ɓayo ari ka accident waɗi ɗon o inni élément ɓe makko ɓen séparer les morts et les blessés séparer les morts et les blessés ɓay o inni séparer les morts et les blessés tawi wajon kanko mo tawaka accident kanko fus waɗanimo fus séparer les morts et les blessés kanko o gañaki o mayali o gañaki kanko mo andina kanko ɗum andina kanko haalda kono angal jannguɗo makko angal janngugol makko ko ɓenta konko jannguɗani ko porte ñaaɗi kanko koko nani o eno inna séparer les morts et les blessés séparer les morts et les blessés wa o anda o janga o ini o yawolandoyo o yehi ɓawi ka sapeur pompier jon mi anditenon ha hande ka angal janngugol makko o yi sapeur pompier jon watti teni sapeur o ari assalamu aleykum policier mo landade sapeur pompier jon inde policier de wo police min komi mor walla komi blessé policier jon innimo fulkan policier jon innimo fulkan dégage d'ici mais policier jon innimo asafula sapeur jon innimo dégage d'ici oui encore no wawita yidde accident waɗa taweɗa accident o a gañaki a fus waɗama blessali sapeur jon no ari no ani kañum ko honno yaltinirta blessuɓe ɓen e feƴƴiɓe ɓen yaltinaɓe sépara fawaɓe nano fawaɓe ñaamo an ara ɗon landuɗa sapeur pompier ara ha paray yaw angal gandal ma tawa sapeur pompier ronka seninirde sapeur pompier police ara tawa sapeur pompier jono dari innamo e police min komi blessé ma ɗum si tawi komi blessé walla mi maayo ɓayari o inni ɗum policier jo innimo fulka dégage d'ici ɓayɓe innimo dégage d'ici o yeyo daroyi to sapeur pompier kañum no continue no yaltinde blessuɓe ɓen fawiraɓe côté mayuɓe ɓen fawiraɓe côté blessuɓe ɓen fawiraɓe côté mayuɓe ɓen fawiraɓe côté kono kanko mo darori sengo kono mi anditina on ɓay policier jo innimo dégage d'ici angal gandal makko dégage d'ici o no tourmentude hakkille makko kala ka o dari ko dégage d'ici o ni miijade kanko mo faala andude ko honɗum woni dégage d'ici dégage d'ici no tourmentude mo o dari kadi 1 heure de temps mo miijo tun dégage d'ici dégage d'ici dégage d'ici dégage d'ici dégage kanko ko arno landagol ko les blessés so tawi ko blessuɗo ma ɗum ko mor ko mayiɗo so tawi komi blessé walla komi mor o yenimo dégage d'ici emo jangga o miijade dégage d'ici dégage d'ici dégage d'ici dégage d'ici dégage d'ici ɓayo miiji ga ronko famude ko noon dégage d'ici o inni yo yaw o landito on sapeur jo innuɗomo dégage d'ici ko honɗum won dégage ko inni yo ara o landomo ɓayo ari mi anditeno angal janngugol makko ngol ha joni sapeur pompier jo o fetodiri o inni o police wa minen dégage d'ici on ko honto min darota awi angal janngugol moƴƴa angal janngugol moƴƴa ndesan e mawɓe goo ɓe jowma nayi ɓe heɓuno nayi buyi ɓe ƴetti nayi ɗin ɓe yeehi ɓay makko mawɓe ɓe yeehi nayi ɗin ɓe fuɗɗi waynagol ɓe wonɓe ka village ka hoɗo ɓen fof mawɓe ɓe hawtidi hoɗo ɓen ɓe fuɗɗi ɓe waynagol ɓe fuɗɗi waynagol jama o ɓe inni kamɓe ɓe faala yaade leydi porto ɓay ɓe waynike jama moɓe wayni moko bajo moɓe wayni wo moko bajo on innaɓe ene modi kaari ɗon faala yaade leydi porto ɗon faala yaade leydi porto kono onon duuɓi ɗiɗi heɓuɗon ɗo o yahayno makka hajjoyon bete 78 116 82 38 ay nayi goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum aleykum salam on jarama de to naala toon on jarama mawɓe futti hojjine toon hojjina ga naala toon a ko Osil Wareya Osil Wareya honno way no welde ko fewni hiɗay jaam jam tun andi ndinan ɗon tun andi on sappe ɗum komi wonno chauffeur o ko a wonno chauffeur jon komi wonno e doginde ɗon ok kon explique awa ko ajo wonno e waɗugo tabbira hande kanko wonno e séparugo ok kanko e blessuɓe ɓen oui ko mayɓe ok ok ara ko weltanagol on e nodde merci beaucoup ok ko no ɓe tingeji waɗi wawi ɓe jam alhamdulillah ok kori télé o no laaɓi toon walla ko téléphone ma wonɗama e daarigol meɗen darde on ka téléphone noon ko wakkilagol ok merci beaucoup a weltanama Osil merci ok merci beaucoup
merci beaucoup aussi depuis tonge Tingej mi weltani kem fotona sera mi weltano wonti be tonge Tingej hakkilna ya o manda woni Sow Mondial depuis tonge Tingej mi huri kemo fotona sera o manda woni Husainatu Hasanatu kambe kadi be weltana fotona sera en tout cas kala wonti de Tingej mi weltani kemo wuri Beles Boy mi yejitali be mi yiwi Tingej mi ara yakanduɗa woni tonge Keur Massar mi salmina wonti be tonge Keur Massar Mama Ba depuis tonge Keur Massar Tata Nafi be weltanama fotona sera o manda woni Adama depuis tonge RS54 kam kadi o weltanama fotona sera yiltitoɗo ko maɓɓe angal janngugol maɓɓe waɗi angal janngugol maɓɓe angal janngol ngol na école na o ɓurana kamɓe ɓe yeehi nayi maɓɓe ɗin ɓe heeɓi mawɓe towa duuɓiɓe wo kamɓe ko leyɗe porte ɓe faala yaade gorejo maɓɓe moɓe wayni wo gorejo maɓɓe o ginna ɓe ene ɗi duuɓi ɗi heɓuɗon ɗo on duwano yaade makka tun hajjoyon kamɓe ɓe inni ɓe yahata makka kamɓe ko leyɗe porte ɓe yahata jama on haali famille o fof haali mawɓe fof ɓe inni kamɓe ko leyɗe porte ɓe yahata ndesan andi so tawno ko jangguɓe ngal ɓurana bete ɓe yahayno makka ɓe wona alhajjiɓe ɓe inni kamɓe ko leyɗe porte ɓe yahata jama on haali haɗon ki ɓe inni ɓe yahay ɓay ɓe wi ɗon ɓe yeehi ɓe inni ɓe yahde leyɗe porte ɓe yeehi ka aéroport ɓe ɗumanni ɓe soodi ɓe waɗi ko watta ko fof ha heddi ke joni ƴawgol ko avion ɓe ƴawi ko avion mi anditino mawɓeɓen min ni ɓe jangga tawno ko jangguɓe ɗum si ɓe yaade ka bete ɓe sali ka yawgol makko ngol si ɓe yaade ka ɗuma honente bete ɓe watta tono costume cravate ɓe yaaha ɓay ko leyɗe porte mo ɓe fokkiti ɗon si ɓe jangguno l'école on ɓe ari ɓe ƴawi ka avion ɗon hanndi sa ƴawi ka avion a jooɗi ke allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum allo ɗuuti folin télé on allo eyi ko kay manda o himo wowla kanko kadi kanko tun mo wowla allo wi nala toon min ko fiyade mi noddirma allo wani ese a falja alandotola ko fiyade mi noddirma non min ni ko angombo yo ko angombo ɗanoddami on to eyo eyi ko min boodi habba ok modi amma honto modi amma ɗanoddami on to mi noddaɗo biddude ko joni ni mi noddi minen min hawjade min ɗanoddami on to yo min min hawja ƴettutamma ɗanoddami on to yo nodda o min ɗanoddami on to lano ɗo daaro cippu sembe ñagga ɗo daaro cippu no ɓe daaro cippu waɗi ɓe jaam ɓe weddanima dey ko ɓe weltanima ɓe weddanima fes min nani ɓeydira min ni so tawi ɓe jaam ɓe jaɓa hoddu min ɓe daaro cippu ɓe so tawi ɓe jaam ɗuuɗi télévision ma on so tawi ko ɓe jagi ok kono yiɗa émission o mbiyan foni bisimilla ɓe daarude émission ɓe daarude mo mi andi ɓe darde ko ɗum waɗi si nodduɗa ta a wowla yarro ka taw ko wacciɗo dardude jaga dj bas yotti doppi makko ɗi bo lawjati tu kon ɗum kono yiɗɗa émission o komi weltantoɗa ka émission ko ɗum yiɗi ko homo weltantoɗa ka émission réalisateur jo o kanko kadi mo waɗa ko woni ɓayɗani o raadi image ma ko foti kadi réalisateur jo o hiwrano labbo ɗo kanko kadi ok wuuri mo jentima mo nandema wuuri mo hiwroma o ɗum o addalan wo nani wo kanko kadi mo hiwroma mi dapiro de bisali mi wiwrimo dey to ladde o lafiyoɗe mi wiwrayimo o dapiro dey non na ɗum o inni kanko kadi mo hiwroma o jarama ala mi salminiɓe fof ok merci ok o jarama fes haɗa mi kupa keɗetiwoya ko fadɗo ko yidiɗare mi caɓɓi ɗaɓɓi koye ɗo komi dodda goɗɗo o jarama mi wuuri kewko fof ok merci beaucoup merci
merci beaucoup mi weltani kam fodona seeɗa merci Mody Ahmad depuis to e Daara Cubo weltanama fodona seeɗa mi hiwro wontiɓe Daara Cubo ko ɗon tumi rewata mi hiwro groupe mo ganduɗa woni groupe hawde feere depuis to yembol ɓe hiwrama fodona seeɗa prési weltanama donc mi weltanike kala wonno men dade wonɓe ko page Facebook ɓen waɗe commentaire waɗon eme waɗon kadi partage émission donc hiwroto manduɗa woni assista asi merci beaucoup Sali Amadou weltanama Ba Abdoulaye merci beaucoup mi weltani kam fodona seeɗa depuis to e Sipsi garanjo manduɗa ko garanjo moƴƴo garanjo manduɗa ko garanjo si fo émission donc en tout cas son fana participude nodde men kanda woni ko 118 116 82 38 merci beaucoup hande mi waɗi émission mi haalali e honente ɗum honente mi haalal ɗo mi haali ɗo ha mi haalali jomo sare nden ndesan président de la république président Macky Sall woni ke taw hanki merci hanki hari wuuri mi anda siɗa andi hanki hari ɓe to jamñajo hari ɓe wadde toon ɗuma réunion kamɓe waɗoɓe politique ji état ji buydal buy ndesan haali fi réseau sociaux allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum salamu aleykum on jarama tan ala ton jam tun tan ala ton ino marsude alhamdulillah honno ma ketteɗa ɗo noddamen honto komin Mamadou Wuri honto wonɗa men noddude Mamadou Wuri depuis Almadi Mamadou Wuri depuis Allemagne Almadi mi torantoma woni mi torantoma woni noɓe Almadi waɗi noɓe Almadi waɗi ɓe jaam tanala toon alhamdulillah no matan on pay koy famille on fo ɓe jaam ɓe fof maɓɓe ɓe jaam wayno ɓe jaam est ce que na célibataire ijo ok onon ɓe ko jaftu won ɗon ok alhamdulillah on inde nden wiɗa min ko Mamadou Wuri depuis Almadi Mamadou Wuri bisimilla ma ɗuyti télévision Wuri hokkammo ɗuyti télévision ma on télévision hoɗuma nani o huɓami ok bisimilla ma ɗa jenta tanala toon émission mo wonno weeli de merci beaucoup ko fimon ɗon andi ko fimon ko wakkilago rek ok merci jarama way ɓeyda wakkilare moƴƴo ok merci ko honto wonno men darde ka télévision walla ka téléphone allo wiɗa minni ka télévision wonno men darde walla ka téléphone ka télévision mbiɗe darama ni kono wala volume ni hay hunde ok awa ɗon inchallah min daroto e mum fi heɓon volume inchallah miɗen daramaɗa kono noon télé on ɗo mo laaɓi ko fofumni mi anda kono ɗumanade o laaɓa koye ko yonterande ko ok inchallah min daara fi mum inchallah ma ɗum haɗa ko jooma kanal dare pour mum moƴƴa ok merci beaucoup a weltanama Amadou Wuri ok on jarama ok jarama moƴƴa ɗum ombo ela BTM ka ko BTM hombo DTM ka DTM feli jawdi dey woɓe teddinama feli jawdi dey woɓe hooloma feli jawdi dey woɓe koroma feli jawdi dey woɓe yiidama sika ɗon wela imoɓe jennama sika ɗon wela imoɓe teddintama ko kanko ka awa ok merci beaucoup merci beaucoup mi weltanike mo Amadou Wuri depuis ton e Almadi mi weltanike mo fodona seeɗa donc mi weltanike kala wonno mi dade en tout cas nodde men ka 78 116 82 38 donc ko ɗon mi woni tajude Wuri prépare koko anda woni oɗo honwoyinte mo landi ɗon DTM donc honto mi wonno Wuri ko honto mi wonno merci Macky Sall président de la République hanki hariɓe ɗuma honente fi ɗuma réunion mi anda ko congrès mi anda honno ko honno mi anda ko honno ko no haalite ndesan hanki hari mo waɗi discours ndesan eɗen anndi yoyno bonsoir tout le monde c'est moi président de la République du Sénégal je vous salue tous les gens qui sont venus Diamniadio pour cette réunion. Donc on va parler des réseaux sociaux. Anki ko réseaux sociaux jini ko yanani on va régulariser les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de choses qui passent énormément qui est énormément dans les réseaux sociaux, donc il faut qu'on les arrête parce que il y a beaucoup de désorganisation. Il faut qu'on règle les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas weltani kala wonno meɗa nodde men ka 118 116 82 38 wuri hen daren o kilimanda woni petit yero madame kessa joni naten ka plateau men sabbo hirano wuri ñamma hen
Merci beaucoup Paté Moloko merci beaucoup Paté Moloko manduɗa woni Mariama Kesso donc musique manduɗa ko musique neɓuɗo mais ɓeɗo kala koɓe yimata ko livre mi inni on mo ɓe no wajoto si tawi ko kanama ko ɓe siɓe wajade kamɓe ɓe waɗay aya ɓe innayi c'est pas grave kono kamɓe ɓe waɗay aya ɓe haala mo waji koɓe wajoto ko ɓeɗo kadi ko musique mabɓe e nder ko ɗon ɓe fawata waju mabɓe kum kamɓe kadi par ce que ɗe gandi arsiɓe molnaɓe ɗe gandi o manduɗa woni Allah hinnoya fo Seykou Ba oɗo Seykou Ba fata ko ndesan aɗa gandi ko yimi ɗon sa yetta ton ndesan musique marɗo importance par ce que joni sa waɗi remarque ndesan haalde ɗo e goɗɗo programme aran ko programme fokkita o innamo arde kanko habboɗama programme o foosa surtout yafuɗolla juɓɓe ka décembre ji ɗo wa an Asi ɗawonde Samba ɗawonde Amadou ɗawonde Demba ɗawonde Mbay kono Boubacar kanko sotta compulaji ɗi Boubacar sooday ka décembre e ngal ɗo kadi programme ji no ɗuuɗi ko yahete les promoteurs du Sénégal wa Dakar fi Allah Dakar gouvernement arsenana guinéɓe ɓen Dakar wa afajo daro no tappude ɗo tillel afajo daro no suuɗe tillel oɗo honente oɗo Binta Laali no suuɗe Sandaga wa oɗo honente
ɓuri jonnan goɗɗo inde goɗɗo goto oɗo pate mole ko no suude honno Grand Dakar wa guinéɓe ɓen ko 3 millions de guinéen wa kaɓe sota ɗon fof so tawi ka stade ɗo no wawi ƴettude wono ko timmi 3000 personnes ma ɗum 4000 personnes wa ha ɓuura ɗum wattude ñiila ndesan haɗla sikkude probléme mbiɗin haɗla sikkude probléme jiɗin kaka promoteur au Sénégal tu woni jakka ɓe rapport ɓe kadi no rapport ɓe gala probléme par ce que ha hande min komi woni nande rapport ɓen no yima ko aɗa waɗe giga seeɗa ndesan si ceerdan so yimi aɗa waɗe giga seeɗa oɗo ente wuri jonnan o invitaɗo ɗo tawɗo ko programme mum yiɗa wadde publicité mum ono ente tawaɗo ko programme Bodiane alkase on si ceerdan sol yimini aɗa waɗe giga seeɗa min ko honɗum mi falno ko ɓurayno fotude hara rapport welayno Sénégal ɗo ono ente alkasa on ala ko ɓurayno fotude alkasa ne yaltira to classe mo hey petit ɓe imoɓe giggol he min mi acaka alkasa on ara kanko kadi ɓuuri ɗum hannade kankadi min gantumi yiɗijo min gantumi falajo probléme ala hakkude maɓɓe par ce que wala yide classe ji seul groupe waɗa oɗo classe ko sporap ɓen noon woni rapport ɓe non sa ko ɗum minata kati siɓɓe ɗo ala probléme kono ye kaddi jeeɓe kaddi jeeɓe ndesan hanki DJ Ceerno Bari mi salminamo ko DJ jo molnaɗo mo anduɗa eɓe tawa e révolutionnaire ɓe ko kanduɗa woni affaire animation so yi yimɓe buuyi ari naati animation hande wawi ɗum wona ko ɓaɗi hen golle labaɗe kono hanki o ɗanaki wamin émission yeeya gasi mi mo naate commentaire ji nda iya émission ko yeeya gasi DJ Ceerno Bari windi je suis là mi daari commentaire windi je suis là mais l'émission n'est plus là oui ko ɗum naari o fuɗɗo min ni anki téléspectateur buy ɗanaki compte mo wonno ndesan mi perdi fil merci beaucoup en tout cas no demen ko 78 116 82 38 e weltanike kala wonde mi daari ko jiwɓe mi wonno Boubacar kanko so tekkinki sodna jiwon fop ha para ñande yaltugol ngol hewti 31 décembre hewta nodda on jiwo ƴetta téléphone ma nodda on jiwo mo sodanɗa coñci sodanɗamo paɗe sodanɗamo fop noddamo e yaltugol o innama allo innamo bébé haray do mi faala heure yoni mi faala ya prépare sa hirtike ɗo haray yahay law ko hande par ce que hande ɓe yiiɗi yawgol law waɗa embouteillage tampi on ka lawol innama kono noon bébé ɓeyɗi komi falama haalande kono mi yiiɗa ya mono quoi mi anda wa an haalnani mo tawa inna anda si o monoto innama ko honɗum waɗi innama hoyrande guila nane fuɗɗi musde billahi depuis hanki mi yinanoma tun haalande décourage ɗa wa hanki ko yaha to sodugol coñci ɗi fof pa innanimo horde no musde innamo c'est pas grave ɓay hoore makko no musde yo jooɗo ko maɓɓe an yimmoɗa yalta yaha hara Badiane mo organise yaha ka Badiane organise ɗo naata an e goreɓe ma mo ɓerno yaade jiwo an jiwo mo doɗa yadde on wo hoore makko no musude Allah walla ko ɗon noon ayɗin situation ji ko ɗon mi wawama hollugol no lunetije wattorte an yalta goreɓe maɓe foof no yaltiɗa watti lunette ji ko ni wattoriɗaɗe yiya haka programme Badiane on jiwoynunoɗo ma nonawni hoore mum no muusa hewta natugol ma nder ton artiste jo jano ko ƴawata ɗum artiste jo jano ko ƴawi ɗon tun ayne ko goɗɗe ndema yeƴƴitoɗa haynoɗa jiwon e gorko goɓe darodi hoore ma ne an kadi fuɗɗo musude mais mi andittinogo systéme vert nani to wattorte si o situation heeɓima ni si tawi ka fendo yahata e gore maɓe ko ni wattonoɗa netije ɗe a yeehi toon noon a yii jiwo mo haldunoɗa fi yo yaadu on o yaadi e goɗɗo goo a yiidimo e goɗɗo goo on saha nani wattatoɗa netije ɗe on saha ko ni watta
parce que ayi ko ngaldi ma da fala andude est ce que gonga ni wata taw ko dine tije de ngom ma jam faade jonna ma image do ayi jomo do da yadde o inu do ma da nawni o inu o ma do da kan so ni mo cionci fo so la damo pade so la damo fo point ma hor makko do nawni ayi ka programme watta and ay itike hayni ke kan ko suka go si tawi ko mo yiduda vere a holta ko a faltake holagol parce que a falte daynitade a falte sikkugol hakke ma ko yiduda jiwon hakke ma ko anduda a yida holagol ko yida ko a sikke ko ni netije de womma e daynude jonna ma image do ittali netije de harako asni tawa pelat ko gonga ko dum mi anditino kala gorko mo yido no wattire ni netije ko gorko neɓaɗo waɗede trompe hande kadi o yiɗa ko waɗede trompe o yiɗa ni netije ɗe waɗamo trompe koni atoto merci beaucoup ko ɗum waɗi ndesan oɗo inte sek ba fata ko yimata ɗon sa yatta yetto ndesan onana moyinata ara moyinna gonga sa yatta yetto singa yomiro ya madina ta yatta yetto si debbo yattata nunnu wata nunnu si debbo yattata nunnu tayata et ndesan merci beaucoup mi weltanike kala wonno men darde merci mi weltanike kala wonno men si vous temps ko heddur don ko fayda temps wodi ke donc mi weltanike kala wonno men darde nodde men ka 78 116 82 38 wuri no wodi landino di tem si tawi tun no wawi feƴƴude de wawi mo tegude seeɗa on tuma mi ara mi wayni to merci beaucoup si émission gasi waten mo feƴƴingol ni DTM on waɗal taw ɗuma disponible donc mi weltanike kala wonno men darde alaji rang kang merci mi yurike mo depuis ton e Grand Dakar mi hiwrike wontiɓe ton e Grand Dakar Abibatou Diallo depuis ton e Grand Dakar o weltanama fotowona seeɗa mi hiwrike kala wonno men darde merci beaucoup temps men ko heddo ɗon ko ɗuɗa donc ko ɗon tumi rewata mi wandira e téléspectateur wonɓe darde émission sabbo hirade donc ko ɗon tumi rewata mi hiwro équipe technique Jama TV ɓe anduɗa si golɗen labama ko barikale mabɓe nodduɓe ɓen weltanama wono manɗa woni Osil mo anduɗa ko artiste jo marɗo talent donc mi anditino artiste jo marɗo talent ɗo wawi yaade suivre mo kanɗa woni ko page makko Facebook waɗa vidéo ji labaɗi kanko manɗa woni Osil donc suivre mo o waɗa tun Osil Wareya o yeey vidéo ji makko ɗi merci beaucoup o manduɗa kadi woni grand dame merci beaucoup mi hiwrike mo fotowonaside kanko kadi mo wadde vidéo ji ko fuɗɗagol woni donc yawsudannomo merci beaucoup mi weltanike ɓe fotowonaside donc ko ɗo tumi rewata mi jonno rendez vous mardi aro ka émission mo manɗa woni émission sabbo hirande wurmi faala ya ƴawnanan song on tun ƴawnan talak